Hornbill Digital Cable Network Weekend Horn and Campaign Vegun Sibai Tunia Hiai episode I cover di Hile National Highway 102B Acing Tami te adia lifeline poimo mamale Tunaya haga kibol zoka bang cibanga progress yam lungtun waya satisfaction a parameter bangyam a criteria bangyam sumbang za lut ci khabei cover kintawa yaya progress paidan ka banga haksat na technicalities ke yendiwa yai lam ki bol dan hi lungtun hoi ma ma ya asa dan kha ei khang thua yai dan ki bol khang ngai lo hi a yai lam ki a surprise ma ma khari le winding tampi kha akisu janga wai cha lam to tampi kha thuk de na lawa twin a manager pa e pu chaudhary to on ki mudi wa hi. Hello sir, nice to meet you. I am Rajan Chaudhary, KCC प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी हमारा काम जुलाई 1 अपॉइंटमेंट डेट था, अभी 5 महीने इसको रनिंग हो गया। इसका जो कंप्लीशन डेट है वो 30 जून 2022 है। यह प्रोजेक्ट का मैनेजर पागेन दारिन 2022 चियांगा जोडिंग चिया या 2021 ही ता कुमनी सुंगा जोडिंग ही ले किलो में ये आपका कंपनी में कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 92.7 करोड़ का है और इसकी लेंथ जो है वो 13.747 मीटर है। आपका वर्कफोर्स कितना है अभी एम्प्लॉयड? अभी हमारे पास 105 एम्प्लॉयड। 105 यस। लोकल कितना? लोकल हमारे पास 6 मेंबर प्लस 3 वॉचमैन 9 मेंबर। यस। गाड़ी कितना? हमारे पास अभी 16 गाड़ी है और 6 एक्सकवेटर है, 2 लोडर है, 2 रोलर है, यूँ करके हमारे पास 25 मशीनरी है। Are you facing any challenges right now in doing this road? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा जो काम है वो एकदम इजी गोइंग चल रहा है और लोकल जो पॉपुलेशन है या लोकल जो मेंबर है उनका हमारे प्रति खूब सपोर्ट है कि आप काम करो, हम आपके साथ ऐसे। Compensation तुम तांगा बुए ना खलनी ओ मानो compensation ना जिल खावोई नहीं कंपोजिशन हमारा इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। ओके, गवर्नमेंट क्लियरेंस करने से तो आप गवर्नमेंट क्लियरेंस बोल से अनो न से बुई माई मो गवर्नमेंट जो भी आपके डीपीआर के अकॉर्डिंग कंपोजिशन फाइनल करा है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। जिसको कंपोजिशन नहीं मिला है वो डिपार्टमेंट से हमने उसको बता भी दिया, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है कि आप इनको पैसे दीजिए जिससे जल्दी से जल्दी काम को पूरा करके और जो इस एरिया के लोग हैं उनको इस अच्छी रोड जो बना रहे हैं उसका बेनिफिट दिया है। ही लंबी वाले दांडी बंगे क्राइटेरिया तुमसे या वाइट लेफ्ट एंड राइट बंचियालियन दी इस बनाने के बाद ये रोड हमारा जो उसका फॉर्मेशन लेवल है टॉप का वो बीटी टॉप पे 7 मीटर है। 7 मीटर तनापत 7 मीटर डिमो इसका के नो बोथ साइड 7 मीटर, यहाँ से 3.5 मीटर 3.5 मीटर 3.5 मीटर 1.5 मीटर हार्ड शोल्डर 1 मीटर अर्थन शोल्डर। ये टोटल हमारा कैरिज है वो 14 मीटर। ही लंबी के मा न बोल चिनी मुन तंपी न सुको वा बंगजा सुको ngaye tammi criteria tammi बोल दिदान फॉर्मेशन नंग गेन थे। इसका एक तो रोड को अपने राइज इसलिए कराया कि यहाँ पे ब्लैक कॉटन का इशू है, मतलब हर बारिश के अंदर पानी रोड के ऊपर से जाता है, इसलिए अपने एक तो रोड को राइज करा। रोड को राइज करने के लिए अपने को इसमें रिफिलिंग करना पड़ा और जहाँ ब्लैक कॉटन है उसको अपन हटा के और 500 mm अच्छा मटेरियल बाहर से लाके उसको डाल रहे हैं जिससे 15 साल तक रोड की लाइबिलिटी बनी रहे। देन इनका बजट न गेन खिंता मो या बजट का
kilometer zongai break up ale kilometer khat bangza tunga कितना तक आ हमारा सकता पर किलोमीटर 6.7 लाख 7 करोड़ 6 करोड़ 17 लाख है? 17 लाख पर किलोमीटर। पर किलोमीटर kilometer khara laksom le sagi ये लाख 6 करोड़ 6 करोड़ 17 लाख kilometer khara पर kilometer Yeah. पर किलोमीटर who why ka 6 crore 17 lakhs ka azab nadi tenon break up thei diam banga azab nadi इसमें 500 mm हमारा सोइल है 200 mm GSP है जो अभी आप डली हुई देख रही है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर WM 0.07 DBM 0.04 BC टोटल हमारा क्रस्ट है वो 0.560 है। इसके अंदर 2x2 के बॉक्स है RCC बॉक्स 2x3 के RCC बॉक्स और विथ माइनर ब्रिज विथ ड्रेन monsoon season gua tuihan sudek tai ya mo gua tui suk masang na target banga बारिश से करेगा पहले आपने? हमारी प्लानिंग ये है कि अप्रैल लास्ट तक हम 80% वर्क डन कर देंगे। 80% यस हमने डबल टीम बना रखी है, हमारा काम डे नाइट चल रहा है। are you still on target na target bang na progress to zel boy hilo target na zo di way delay di हाँ नहीं, हमने जो टारगेट बनाया हमारा MPR जाता है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हाँ वो हमने 1 मंथ पहले बनाते हैं। उसमें हमने जो बनाया है उसको हम प्रॉपर अचीव कर रहे हैं। yai na se ko 24 hours na se uya day and night na se uya kele sun chang cha sem 24 hours डबल टीम लगा रखा हमने 24 डबल टीम लगा रखा 24 अप्रैल लास्ट तक हम 80% वर्क डन कर रहे हैं। as a manager mo manager khat nahi na work progress da no ki pak to ya नहीं, अभी जो हम कर रहे हैं उससे हम जितना होना चाहिए उससे हम संतुष्ट नहीं है। एक्चुअल में क्या है, हमें अभी काम स्टार्ट करे हुए 2 महीने हुए हैं और हमने जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयड है ये 2 महीने के अभी आए हैं। 2 महीने में जो हमने अचीवमेंट करी है उससे मैं संतुष्ट हूँ। yai na company Krishna construction company mo KCC te ka na lampi bol te koi laga na experience non get the diam KCC कंपनी अभी हमारा गोवा में वर्क चल रहा है, बेंगलोर चल रहा है और दिल्ली टू बॉम्बे एक्सप्रेस में भी अभी वर्क कर रही है। notice hi khang na ne ya नोट के अलावा Yes, कुछ yes, yes, yes. हमारे मणिपुर गवर्नमेंट में 2 प्रोजेक्ट हैं, एक सीसीपुर एक चंदेलसा। हमारे पास टोटल 200 करोड़ के वर्क चल रहे हैं अर्जेंट टाइम। yai ka no company bang sidana yai bidding khai इसका ऑनलाइन टेंडर होता है। हाँ ऑनलाइन टेंडर आपकी जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो 105 करोड़ है। हम उस प्रोजेक्ट को 93 करोड़ में कर रहे हैं, जिसका रेट कम होगा उसको वो टेंडर जाता है। ओके यस okay yai Krishna company ten yai lampi ka construction contract na amog mu ai ke ya online bidding ai hi o hi ya Bangalore Delhi ai kele Manipura project ni anei wa tule tu amau na se bahile India pumpia crores ani contract man se mo hi wa yai ka twin manager pan genta 900 crore lamka para tui vai tam 900 crore ya kilometer china aki break up chiang in 6 crore 17 lakhs atunga yai te ka bang chiki zara chi den in call vai pan again ha wai te ka den cha on let ka dai bi kai wo thank you mo थैंक यू trial pi ding ai le yai lampi ki bol kha ki mo bol ai ke ya technically yai aswang te swa endurance water absorbance cement ki te sa ya hello nang min bangai lom Hi, I am Avatar Banjara from Rajasthan, Jaipur. what's your designation here डिप्लोमा इंजीनियर डिप्लोमा इंजीनियर जी। क्या क्या टेस्ट करता है आप लोग यहाँ पे सर सीमेंट का टेस्टिंग होता है। ये सीमेंट का टेस्टिंग है 265 IS कोड। उसके अलावा सर सोइल टेस्टिंग है, ये वाटर के लिए बोरोसिल जार है, बाकी अनदर वेट बैलेंस वगैरह वगैरह। सोइल टेस्टिंग CBR, मार्शल स्टेबिलिटी टेस्टिंग, बिटुमिन, अपना क्यूब टेस्टिंग मशीन, CTM टेस्टिंग मशीन, मोटार क्यूब सीमेंट का और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट ओवन दिस मटेरियल। cement testing abangan ne do
सीमेंट टेस्टिंग में आपका क्या चेक कर रहा है? सीमेंट के लिए इनिशियल टेस्टिंग करते हैं सर, फाइनेंस टेस्टिंग करते हैं, साउंडनेस टेस्टिंग करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम देखने के लिए कि सेटिंग कितने टाइम में होता है, ये सब सीमेंट उसी का टेस्टिंग किया जाता है सर। और सीमेंट की स्ट्रेंथ कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो सब सारी चेक करने के लिए करते हैं सर। तो आगे नहीं ले तो सीमेंट ना कितने जगह ही ले वो अजुक चांगा बंगतन है के तुई बंगची बंग हुपा बंगची बंग सिथेया मो बाय खोंग है तेसु बाय पेन स्वांगदोंग की चिन्ह टेस्ट हुआ। Oh, so to explain sa nimo cement ho gyan na? ओके सर। Next क्या test है ये? ये weight balance बंगा क्यों टेस्ट करता है ये क्या है? ये वेट करने के लिए सर, तम ज्ञान क्या? ये वेट करने के लिए किया जाता है सोइल का या सीमेंट का, वाटर का, बिटमीन का एंड अनदर दिस मटेरियल जो भी है उसका वेट करने के लिए इसको यूज में किया जाता है। इसका कैपेसिटी 600 ग्राम एक्यूरेंसी है सर, 0.5 ग्राम एक्यूरेंसी से। Hiai pen kaman Hiai pen kaman machine pen ka ung explain da ya swang khong ai ke bitumen khong tom tom te tes na mo 600 gram joy bang hat the chia ati na Hiai pen ka to la phe chang wa wa explain na bol di chang ma ti na jat mai mai Hiai pen chu ये क्या टेस्ट करना है? CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट। इसमें क्या मतलब टेस्ट एक्सप्लेन करो। इसमें सोयल टेस्टिंग किया जाता है, मिट्टी टेस्टिंग किया जाता है, मिट्टी कितना कॉम्पैक्शन वगैरह उनका पेनेट्रेट कितना होता है वो सारी चीज़ चेक की जाती है सर मिट्टी के अंदर। जान ला है तो Hiai pen hi le aties now hi ya le pen kha amao gen da na bang chi da hin na ne chi wa le pen kha amao swang mot to hel khom swang mot to sung khom wa pen khang so chang a swang mot pen khan le pen kha swang mot dong so sakin choi pen kha tu ya dia hoi mo tui ama wana hup zone choi ja kha Hiai teng ties now a hoi lo wa ja ka le teng teng la jat thei lo a hoi lo te kha to ma pai khemai un chin hoi de te kha Hiai to banga swang mot to koi khom Hiai pen ties na ke jang hai के लिए डामर टेस्ट किया जाता है। इससे डामर के मोल्ड तैयार किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करके मोल्ड तैयार किया जाता है। उसी मोल्ड को कंप्रेसिव दे के किया जाता है कि कितना लोड लेता है ये बिटुमिन, उसके लिए जो अपने हाईवे में मेंटेन करने के लिए। Hiai pen bitumen ti chai lampau hi le alcatra ki chi mo alcatra tes na hi Hiai pen kha amao kha bang chi da bo ka ong bolun chin da bang hat chi da mo Hiai pen ong bol khang tes Hiai pen pressure hoi dong piao pressure pia cha kha hoi lo nam ki tes na chi di bitumen pen kha ita direct ka jat thelo choi pe mix da bang jai chi kha chi na Hiai pen kha tes bitumen tes na alcatra tes na chi di Alcatra हो लो टेस्ट ना मो। ओके नेक्स्ट। ये क्यूब सीमेंट के क्यूब और एग्रीगेट का सीमेंट का मिक्स मटेरियल आरसीसी मटेरियल या पीसीसी मटेरियल के क्यूब कास्ट किए जाते हैं और क्यूब का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 7 डेज में 28 डेज में कितना स्ट्रेंथ आए, ओके स्ट्रेंथ है या फेल है उसके लिए चेक किया जाता है सर। Hiai kha cement lampi kyang khoi el le cement dan do cha bol mo Hiai te ni bang za tan dai dia ai ke Hiai pen kha sung hong te इसको खुल सकता है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बिल्कुल तो कैसे टेस्ट कर रहा है ये? इसको ऐसे चालू किया जाता है, ऐसे चालू किया जाता है। इसके अंदर एक मोल्ड लगता है, मोल्ड लगने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं, चालू करके इसको लोड देते हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेशर से लोड देता है तो इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, वही स्ट्रेंथ चेक करते हैं। Hiai laka khatwa igen penu cement dan do bol to Hiai te kha koi lu ton chin pressure pia on chwa pen kha tekin thua gari lian tai le ai ke heavy do tai le banga chi dio chi ai naw mo Hiai pen kha hydraulic hin cha pen ki pressure ama le ma ki pressure Hiai pen kha pata bang chi dia ton bang za hiam ki pressure Hiai pen kha ama ates naw tes na hoi lo mo ये बिटुमिन का टेस्ट है। बिटुमिन मिक्स मटेरियल के अंदर अपना बिटुमिन कितना % मिलाया है उसको चेक करने के लिए। Hiai pen si bitumen chi changa alcatra pena sunga bang bang khel yam akitwak na yam chi etna adjust ngai selo tekin to na siam ten mong mix le wi thelo mo access long ke jang the zo to tom long ki to Hiai dia kha tes now ओके इंजीनियर ये सीमेंट का सिर्फ सीमेंट को टेस्टिंग करने के लिए है कि सीमेंट का मोल्ड कास्ट करते हैं सैंड मिला के अंदर, मोल्ड कास्ट करते हैं तो सीमेंट कितना स्ट्रेंथ देता है उसी के लिए ये किया जाता है। Hiai pen he le cement mold chi chang kha bang chi gen de molding मतलब जो cement ba chi gen ne ba dan do bol te Hiai te ba khan na mo tes na mo to ko yi Hiai pen mo
एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट कितना स्ट्रेंथ ले रहा है, कितना मजबूत एग्रीगेट है, उसको चेक करने के लिए ये किया जाता है सर। है पेन एग्रीगेट पेन बंग चितु का हाथ है हम ची टेस्ट नाउ है पेन मशीन ngam jel mo aja chu to lampi de cha heavy ma bang chitu gi ka hai pen टेस्ट ना jel hai pen agik na mo स्ट्रेंथ ना। बिटुमिन को मिक्स करने के लिए, गर्म करने के लिए, मिक्स करने के लिए इस ओवन का यूज किया जाता है। हाँ है पेन है ले फर्स्ट पेन है ले ये आल कतरा है जमाई दा बिटुमिन पेन मिक्स ना सुगलुम ना है पेन ओवन aja tu है। एग्रीगेट की डेंसिटी चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एग्रीगेट की क्या डेंसिटी आ रही है पेन एग्रीगेट पेन डेंसिटी बंग चिबंगा बंग चना हाथ बंग चना सांगा ची टेस्ट ना है पेन तमंग न नो। ऑल ऑफ द मटेरियल एग्रीगेट बिटुमिन सॉयल दिस जो भी मटेरियल है उसको ड्राई कंडीशन में लाने के लिए इन दोनों ओवन का यूज किया जाता है। ड्राई कंडीशन में जी स्वांग हिन बिटुमिन हिन आई केले बंगा ले हिले आई तेंका सुक असुक बंगन ना या लुम मा सुंग आई पेंका असुक केव मा सुक न रो चे सी तेंगा तोम तोम सेक्शन तोम तोम पैसा कोई kai tigel ki banga hiya dono सेम है ना सेम हां ani ki banga hi hai pen ya swang khong tom to ma lei khong swang mot to lei ki hel mo hi bang yai tu ni ai van zagi mu te apa ni lamka kopi sunga alcatra ai kele black topping ki bolte kha bangzia ga season khale dai ngai lo yam chile engineering study om ngai ke ya deeper analysis om ngai ke ya sumde mana ilampi teu adiagin lamka sunga contractor te na sebet chani suang tumlian pp alei mu khem pe aban ko isuk zelwa yai ten kha lampi nop na sang ni lampi hoilo sak zoa veng sung lampi te tamzo yet chani season khat monsoon khat dai leum lo hi tunia yai N102 National Highway ki bol na hin chief engineering te ni hoi taga laboratory practical experiment proof and tested ai ichang kha highway tak tak ong ching panding ya igam sung lampi bolte na ya ya pat inizil thak ding chu chi tak na le research bola amin mai mai sumom mana mong nu vam mai ding ai ke ya ilampi bol dan teu hi ya ya pat inizil thak non dewa hi thank you mo ba थैंक यू सर Para singal lang i video la ka tayo kan tun tayo submit lang mo. So dalay ka tayo. Pang liền của ye
coi cái đi chắc cái đi xịt zero không ăn big ơi sắp lên chết asta lên cao cột máy ngon Highway 102B hi atamzo lampi extension aki hi hinta hilale survey consistency akite dana ki bangvek yam ai effect khalite hi compensation amu chet naw yam chi survey kabol na tutung Hornbill Cable Network in yai singar khopia ki oma yai hile betel venga ya tuin biak to i ho zwal ya biak yai kha a center point ko ya te na ya mo ne ya clipping naw kha amang naw ya mo ya center point yai apat bang tan di 7 meter 7 meter kha koitana ya na te chewa khat bian te danot chu hai tan tung zo mo waya te kha kwa te na the ya company te bang company te ate te mo NSIDCL te mo NSIDCL ten yai te u yai compensation mulo di mo no veng teng atunga chu survey bol chu hilam laming te khalon chin wa ja kai chaki om ai ja ka tua lam saklang in bang za effect di wa khang lam tan chu som thum le khat lak ti sa pe som thum le khat te kha no ali som khalo top mai mo ei om lo hilele na in na lo yai bang chu clear kara su steady ai chu mo alo thei lo yai kha DC ko ngai ke le voice on raise u ya nei raise ta petition na pia go mo ai ke association na ne bo bang chi di petition pia nga mo i ko ya effect teng kha i pol kha ta mo nga i leng hoi tin kha amin chu nei ton lo i affected ki chi mai nga wai kha i lai pe khin ta December kha mo DC bang ma government lama pat bang mau hi ke taw le na in na lo na pusak diwam bang na pan mun lag do som na ultimate fight back di dano yai kha pure pa khang thum khang le tian na hin chin e kha mo ka be di ki phal lo di ai changa chu i phut mang chi pen kha thilak sa pi ai jakina ko kha pang ni ko hi tu ten ne la pang so ka hiu chi kha kon gen ni a chi le yai in som thum le khat teng kha i to ali som khalo phat mo om lo hope na nei la ya banga assurance on pia ya khat bek hop chu nei lai a ja kai le edc ba to khat ve ka wa ki mu wa mo ama le hon ne na alampi bon ni lungham kyun chia wai kha om su nei ve khota singara wai pen kha a process pai lai mo singara compensation muti ama direct kana mu ya amu le chom dan hi tuak bo in mun sukate chaun mu ya ke le in compact sukate kha bang chi mu wa na thei thei ya any fair idea khan ben ne ya om dan chu lam khang lam kha a survey pi no ya mo lam khang lam te kha in kia hiun chin hoi ten chu mudiu hilele in kia ten mudi a compound ki compound a plot ten chu gen kha kam lo gen kha kam lo yai kha fair ya in nei china na compound plot asukha ga le nang bang ma mulo di chi mong khat dik theya in chau ki ba mo ya gam te le right chilo ya ba na ngai dan hiai zakta ka kha pan kila ya mo a jak chu itian na sa hiya yai a in hi kiling leng in na khak compound plot akile ya mo tu na kain sunga ai ke ka compound mi hon simok le kwan wai claim theidi ai le kwan wai mo pong na ai le chu ai nei te ma hong hiri chang hoi pen kha chu ken chu i a in to agam le ke kempa sai hoi kha anei tu ki bangai se ken chu e chu ekwala bolin hoi ka sa yai mun le ngai to tham ma khada ya yai kha a measurement point ya yai apat ilak chana in cho effect ke ya himale yai residence te adin kha ten ngam tak di ya yai kha a residence ten meter bangza hiam kilakele twale la huai ta ya
ยายก็เอฟเฟกต์โลจิเทมอกดีเฮียยายก็เตะดันดิกตักปีเฮีย survey ลุงกิมหัวดีเฮีย resident stay ขัดเลยนี่คนหัวปีดีเบียกบังอ่ะอามาง่ายดันอินบังจากของอ่ะยายเอฟเฟกต์ดี อินสกิของไอ้เฮ้ย ยายก็เอฟเฟกต์โลเดียโนปมเทมอยเกเลยยายบังอ่ะง่ายดันอัดมิเซอร์พอยน์อ่ะปัดจูไอ้อินจูเซกเดียเลยคิดเองเทหลายดิโมตัวเลยเราหัวตากิสาเต็งที่เราดิ้งอาจจะแค่ปะตาข้าเมตาลีเลยงาฮันลาดิจีมอหินชิ้นวันบอกเจ้าว่าข้าใช่อะอินขวาปะทันไปเด็กกิโลไม่จมดันมาฮันเกินเจ้าว่าข้าวันไปตะเละไอ้อินจุเซลหินเลี้ยงมาบ้านน่ะข้าวัวคนจุดีมอนาลาเล่น จะ กีบอลไหล เห็นกีบอลไหลดิว่าจะบังจะเตียนบอกดิไปกาลาฮีกีบอยมาหมายเฮียให้ข้าหักซาเลกิสาฮีมีตั้มปีติวุยนาเลกะนาฮีให้ไปกิสาจูยาย Hornbill Cable Network in ground report singara compensation a technicality le apai dan adigyam dikyam chi ground report mang Taithulin kon report a hi ใช่ผมถึงตามSingat station veng residents mon to kon kyori wa mon yai apat no in bagtra na ya เนี่ยปัดเมตรนี่เลยทุ่มรักของไอ้ดีลำปีกี่คอยมาเล่นนิ่งกุ้มคอเลยเมนจิมที่เราหอยมามาอย่าตู้กุ้มคอยเราที่จิวมอยายหลักเฮ็ดข้าวเราดิจิเวลเฮ็ดข้าวเราดิออนเฮ็ดข้าวดิออนผู้ข้าวดิเลยนะคอยสั่งงำเดียมยายหลักเราหอยดินกะกิงโอเคเมนจิมมยายข้าโนเวงยายด้านเอฟเฟกต์เราดิอากี่คอยข้าวเราดิจิวอินบังจากของมาอินสักกี่หลักเวลาดียายข้าลำบากสุดเนี่ยยายละมาละลักเดียมเกียบังเอฟเฟกต์เราบังจิบอลสมอเฮียที่เราก็เวกกันเลยมั้งยายข้าโนเรสเดนส์ที่อาลุงกิมโมหวยเท่าไหร่บังนั่งไงดานุก็ไงด้านอินชั่วโมงอินเป็นสุขเกยเลยหนึ่งข้าเบรกเลนสไลด์ตอมดินสินหอยดีบางเฮียมเบรกอมเทเลยสีตันยายชูคอยเราดิจีหิมเลยคอยดิวเลยชูโนอันไฟเบรกสมบางอย่างอมดานุนั่งไงดานุเอ็นชูฮีเทบังมากินในตัวเราอ่ะตุงอาไว้หอมมินสินไปเลยชูอันวันมาเห็นร้านเฮปีนั้นในเร็วก็ได้ยายเซ็นตาปัดยายตันหม้อยายก็ survey บอลดันฮี questionable สิมมาบังยายอะไรฮียายตันเอฟเฟกต์เราดิจิโม่ข้าบังจิดานะลำปีดังตกกิมเทียยายละมาละลักเทียดิ้งบังมาอมเกียไว้ก็ question เลียนมาฮียาย station เวง resident stay ฮี natural ตักินเล่คุมเต็งินยายมันฮีเขาบังสังฮีlandslideดุงยีเกตฮีคอยดิ้งไว้เลยชู compensate เตะง่ายดิ้งฮีคอยเกยไว้เลยชูลำปีบังจีดีว่าจีเล่ questionable หลายฮีsurvey นักเตลขลุ่มยายมันลักก็เอฟเฟกต์นักมาฮิเลเทียมไว้เราขัดชู survey นะเตลขเกยมอกฮียายลำบางสักลำเตะค่ะยายก็ survey ลักดัน compensation เพียกดัน consistency กี่วันเฮียมีพีเตกี่ consult นะยายเกลยายบางจีดานะ solve สมอลัมปีละครั้งละมาบอลดิมโลลำพินเรียงมุนมาเฮียยายข้า survey น่าเตลโลโมข้ายายดันเตข้า government องเงินทักเลชีข้ามีพี resident stay เดน่านะเฮียายcenter point นี่ยายปัดเมตรสกิลากดิ้งยายอินข้า survey น่าเตลข้ามอกเกียยายข้าresidents ที่อันเทียมหักสมายายลำสักละมาเตคอนซัลท์นี่เล่มข้าเกยวะ survey นี่เล่มข้าเกวะsurvey ไปดันข้า questionable มายายลำหลายเล่7 meters ชูยาย compound ชู effect มาดิ้งยายข้าสิงัดมีปีเต็น survey ไปดันข้าเทียมเราหนาเนี่ยจะกันตัวตันินอากิคอยขนายเกียหิมาเลอากิคอยข้าเจ้านะเทียตบสว protest ดิ้งจีข้าresidents stay ง่ายดานะยายข้า government ง่ายสักไอสุข้าamicable solution อามาโตเข้ามาไอ effect ดิเตข้าหอยตะกาไอทักง่ายดานะ
là ghiền đi mò cái nó cái chú bao đó Paswan, nang si bia pastor mo. hingi Yai ka no biagin ka ate na hi mo. Na biagin no koitak. hi saka Wai ka 15 meters lagi ya bangza ki magdan. ya Bang tan yai lai di hi la chu fit meter sagi chu hi pot dia mo. Yai ka na biagun effect he dia om ya. biakin tu suka tiada di ngaya ini dalam kira kita biakin lawa jadi mo ungsim jadi landslide ngam Lo na pau pi teo survey tel khalo mo yai na kamo. tel khalo Compensation like mudia om lo. om khalo di sam khalo Okay. Yai lai effect lo di chiu ya yai. efek khalo di jiwa Yai alai hi le bang chidan effect khalo dia na lung kham thau ya. lung khame wa ai ungsim jadi wala mo Effect khalo dia an chi taw he lawan phu som taw le na prote banga nang na ngaidan.แต่ละมุนอันปั่นไม่เดียมกันเจอเลย Okay, it's charge mo. Yai mun kha center point hiya lampi lai tak di hiya lei bang sang saka CBA charge oma yai kha effect lo di chimo wa sil thei siam hak sapi hiya yai kha bang chidana yai alai kim ding in yai effect lo di hiam chi kha thei siam hak ma ma ya yai kha CBA charge as a pastor a charge le abelam ti to alung kham naw hiya yai kha grievance su sarkar e thak ngai ding dana hi cái việc pan compensation mùa cái mùa lầu chỉ tiền lắm tăng cái sai cái nang ana in nai zo mo à lampi to kinai zo ve mo ta à nãy giờ nang le na sung pan mulo à survey ni na lom khai survey ni na do kha lo mo nó vào cái số khá lâu đi chỉ thì mày chi la tammi bang chi su kha jel li gam la zo thì xem rồi lâu cái rồi cái mò a chi la nang a in su kha di ta le na ud de le uốn lâu về nu na nui dan ud tu na chi uốn lâu okay tammi nang bang ma SDO ba kan chen nei tu lo ma cần tuấn lâu cái rồi số khá lâu đi chỉ chơi mà oh le le ai lo le biak nai no lampia pat meter bang za ya pata mo 15 meter lag du chui ve ko ya center point ya saka om de mo wa pata om di hai te ki bang tho mo hela ka chan pai di 15 meter hon la du hi effect lo di tho mo om dan chu he hi ya kon gen bangina survey mo sdo pa hewa kha bolun chin common ki thailo survey la mu hi leng kholai potian mu uchia ki phone in ki le khat ve va pai ai le sdo pa ke dong nga ka dol le kha lung kham ken lam sak lam effect lo de hin chi uchei kha ichia hai banga ki om ai ja ka kain sakpan kha paka pata ana nei jan jani ve ani ichia kha aman kha ni compensation mudia honam ta ali sa no veng in saklam he effect lo di chi pat kin bana pan pe jelo mo he ai cha kile buai nga sdo patai mo ka tai cha kha i no pata nei lo hon chi ucha kha omin sdo kya patai jel wai cha house park and sol jel chan sol tung chin chak i aki buai ya ai le ya in khoi khaw le no bang na banga residents teng in na fight back samaya asyang sen gen le sing tang mi ki chi hi huan hai lo hai ya ne ka jong te ki hi mo i huan ale thil tam pi piang the ya wai tia i jing me ding i tang mi ding tam pi om the a hi na hi yai hi ken hi poi ka sa a yai i gam zan ja ka teng le aki ki ya singat ki phutung pa ta teng mi aki hi ya khang thum khang li pai ta i pule pa tian na hi mo he kha ken chu amo ka be di kha phal lo ka hi yai cha to amau gen dana chu verbal a chu khoi khalo di chiu mo hile leng ken sak pan hon mu cha kha it is swar mai tai chu honi effect di chi na mo hin chin hi leng he kha 50 meter hon kok saku khat via ai hon tewa kha waja ka kha he kha effect di chi chiang ta ku cha ki boya hi to chu na grievance so na DC khong ai ke le SDO te kan tu thau ya wai mai mo tuang git na ge grievance su hi tutunga mo DC ke le lai pia nga wai pin kha to process pai le da na thei ka hi okay hilele aki khoi nge nge dile chu a procedure di ga pai ngai mo chi chu gam to in mun aki banga ya mo ko sung ki chi hi
อินลำนาค่ะกำเป้านี่ไงเฮียไว้บางเลี้ยงเฮาสักยังอ่ะอามาพัลนาเลสุมเปียอากิเลเฮียโมเฮาสปันอาชีบังอาค่ะนาเตียนสุงนวาเจียเฮียอีเตียนสุงจุยายลิจูบางยามขัดถิลตรงมันเลยหมกปัวก็ก็อิงอ่ะไว้เป็นใครตันดีเลยตันดีไปมอสนำเสียนเอ็นเลเสียนไม่ดีโมไว้ค่ะก็มีปีเตมุดานะฮีเลี้ยงตัวค่ะบางมา voice เราบางมาทุเรียมเราเจียค่ะzero กี่ตัวเก็บไปไว้ไปก็สมาไม่ฮีโอเคอินสักปันนั้นมูดิจิเทจ้าค่ะ restless เดี๋ยวมั่วประเทศเชียมเรามีหิ่งหินเอามั่วอินสักปันมัวไอ้บางมูเลยยัยเขาสิงห์ residence stay grievance ไอ้ยะยัยเกี่ยวเราอินฮอตตัวมาอินมุนะไอ้อินมุนกิสุขาอินไอ้อินกิสุขาเราอะคอมพอนกิสุขาอินไว้ที่เขา account house เตะคนละลูด house เตะนเดย์จ้าพิอาจีบางเอามายัยที่เขาไปดันดิกตักยามีกำอินมุนิพิยากายเลยอามาสมมุติจะข้ามาข้าวน่ะลุดดีเราเฮียเฮาสเต็กข้าวน่ะปัดลุดอากิพิยากส่วนเตียวค่ะอีกำสุ่มไปดันดิกตักปีเฮียจีค่ะมีพีเตกวยส่วนเฮียยัยบังสิลตุงเตียค่ะอิเสียมพัดเกลสิลสาวปีตุงเทดีงะฮียัย Hornbill Cable Network สิงห์อาปัดมังไททุลรีพอร์ตคนพิยากายยัยคดินน้ำมันอะไรเลยสิงห์ forestเตะเช็คโพสให้สิงตาวมีเตนิปุยป้าขังอาปัดin tribal อินฮีเจียกุน British เตน tribal act ไอเกลดานเลมูมัลอินเดียกามะน้ำตั้มจะเตนอันเนลนัดดินดานันฮีสักวะฮิมาเลตูนุงไอเอเชียนะอีกำสุงยัยสิงห์ area house hostam pi effectดิ่งนี่อีกำมุฮีเช็คละพาย area จีนักกิปวงให้สิงตาวข้อสักหักสัตนาบางฮิอัมชิเลอักบุกดิ้งวอกบุกดิ้งนังเอาเลสิงุมนอลอยะอาตัมโซค่ะเฮาสติอาฮียัยสิงเลโลเตยสัตฮิตเตวค่ะเฮาสติกิทุนเอสักทุนเอนับบานะยัย forest เตน text analogy ลุฮีเฮาสติกมาสิงสัตเตว forest เตนอลากุดิมาเฮียอีกำสุงะ Google Map เอ็นเราจินเช็คละพาย area กิจิฮีบางจีอาลียนะข้า Google อาใกล้ได้เลยChurchanpur district forest reserve ทุ่มเอามาเช็คละพายลังจิงมันบีดามปียัยทุ่มเอามาฮียัยเช็คละพาย area in a cover ข้ามุนบางจ้าอาตามโซฮีสิงห์ลำ area เจโซอากิปารินสมชินวุมลำขันลำเต็งฮียัยสิงห์ขวาฮีลิขายขวาฮีตังปีโซลขวาฮีเสียลนักขวาฮียัยเช็คละพาย area เตะค่ะ house เต็งเบจีน่ะเฮีย forest เต็นบางจิกาปัดเนี่ย house เต็นบางจิกาปัดกินเองจีค่ะดอทนัลยันปีเฮียยัย forest gate เช็คละพาย area เฮียหัวตั้มปีเอฟเฟกค่ะตูอินเล่ national highway 102B กิบอลนะ compensation forest เตะละ house เตะกินังตัวเอาเฮียอีกามิเลเตอฮีมิดังไงเกียยัยอีปุยป้าขังไอ้นาอุโมยาหิมาเลตูนายนี่ refugee ดานักกิงไอ้นาเอามาอีกามิเลตังเตียวลักเทนดีนี่ government agency จังอิน claim ตัวมาเอามาฮียัยเช็คละพาย area สิงห์ forest gate อาปัด report คนเปียกยายัยค่ะ forest เตีย house เต็น voice ในเทดิวามกว่ายา house บาง area effect จีค่ะตุนี่นี่ดอมเดียวฮีอีกำสุงะสิงตางมีเทนี่เทดิ้งขาได้ฮีเล outer Manipur เล inner Manipur มาพายจังกำเนียวจิกอุณาวตัลปากเต้นนั่นเองเสียกุนะอีกามีมัวเตียวเอ็นละมาหิวะยัยสิงตังกำองเตะค่ะบังจิบังลักเทดีงาจีนักเปียงไงตัวฮีไว้เจนะ awareness นักเปียงนี่ไงยะยัยเช็คเลยพาย forest ค่ะ house เต้น British สุนไลปัด rights เนี่ย constitutional provident of ฮิมาเลตัวฮี all of a sudden ทักขัดทัวเช็คเลยพาย forest area กิจมอกะยัยค่ะองค์ที่ปวงตักตายเลย house บางจะ effect ดีงาอากำบางจีอาChurchanpur district forest กำอง forest เต็นอนตุสักเลย 191.32 square kilometer อามาเอา claim ดันอามาเอา gain ดันฮีเช็คละพาย area in kilometer ซาเลสมกว่าเลยครับ feet square ไว้สูงอมเสียอามาว่าดัน again ว่ายัยโซอเดนคาเต house เต็งอินเช็คละพายเต forest ยาโนกำเฮียจีค่ะ clarify นะบอลไงดีไงยะยัยค่ะอีกำดินมุนเฮียตุนินฮัลทักหุ่นมาตาอีกำเทียวอี identity อี right to อี claim หุ่นเฮีย
putra hi nang na yai na lampi apat nang na in bang tanah gamla meter sagi kilometer meter segi koi taka beya meter segi ya kong hiai tanah hong luta hilele na survey tel khalo compensation muding li sale tel khalo magna sathauya makasal concern department te kana ba enquire khanga ya inquire ile ka kithei lu lom te to abang kata ko paki society dan du sikata ki pai hi siang mo as a group no achile yai kau ne on khoi som le chu nang le banga ngaihdan phut sak lo wa khwat le khwat sak bok lo di top mai lo di ya ka chi mai min sum hoi hoi na kar in mu lo wa in se bik ti bang se kwa u dia mo le yai ka amon khoi khalo di hi chile ina et phot di mai lo di on khoi di ham khoi ke di mai ke le na bar kan fel no na ho ya kan fel thak hoi ya lom cái society dana cái mình hỏi thì không to thì mu khoma gen khom hile hoi rồi dia mo mà ni mi mala chu bang ma han na lo chang mo le Hornbill weekend horn and campel happy new year kum thaka yai documentary ma sape na hi kum thaka hi to kitoni na ikam sunga development khan to na thak kinem na thak au tampio ma YT la khat chu 102B igam sung population zogam lifeline Hiai National Highway Churchan Pura Kipat Singatan Turin Bangchubang develop yam yen dingwa hi Hiai lampi bolte kha khan to na dinga kisil ki pau hoi himale compensation piakdan survey boldan ai kele ahom tu ding te honei te house ten bangchin handle wa office lama bangchin ki a survey te kha digya diglo mi pi khalani ho pi dinga wai kia hiloin Hiai lampi kha bangchubanga ki bola hi bang quality hi kum khale chingnai ke ya dry season September khong ki pan lela hiya himale progress ka ahoi mama hi yai ni gam sunga development nak pin khan an tu ding chi iging tawa wai kom kala yai lampi kha bang zia ga yai chituk yai dana thu pia ong ki bola policy dang ei kele inner agenda hidden agenda dang om hiya wai gen gol na yai area singat sotna guitirot Mizoram izot naw lampi yai kha alampi te chena atamzo huwa chekla phai forest area danin aki cover saka yai adin hi compensation nangol le forest lam to house te kinan to naw ma controversy aum zewa house ten a compensation home dan teu a khomi pite lungkim na tana piau hiya chi kha tu nei cover dewa hiya tu nei focus ut penwa hi le lampi bang quality aki bola hiya bang chibang hiya hiai lampi igama dingin ki khian bang chibang tu di hiam chi tu niao Hornbill weekend honin new year new hope new development on ki cover here narration ka don ye Hiai kom nahi kulpi ho mai ke ya National Highway 102B lamka pat singatan ki pot tunia ki cover hi ya yai kha architecture ai kele engineering athupi ma ya lampi atolote kha yai level akila ding hi ya yai kilang na kila thuk luain tui bang om zena yai kha igam sunga development nak pia hon tun tu ding hi ya yai lifeline kha lugis policy igam sungkha India gama dia strategic poimo taka hi dan akilang saka yai lampi ahon tun khit chani cultural le identity te loss khak di le la huai hi yai lampin economic change an polu dia mai kele midang te invasion ding hiam chi bangle ngai tu tham ching ma mai hi yai National Highway 102B ni singat khokia nga hi yai kha alampi level tak ding hi ya yai kana thuk
Hiai sa thuk zo hi lampi level ki singyam dia hi wall kal to na te kha yai dan a hi sekwa yai kha engineering style highway requirement azui na wa hi yai kha national highway te requirement dung zui a hi wa hi abang thuk dan asan dan yai dan a hi a kum khale chingnai ke ya progress agang ma ya dry season a zo utin ten hi le kiloma hi ma le yai national highway 102B ki bolna compensation sumle paya muding te ahi bang tang mu sangding survey adik thei pena bolding ko ma ki hasiat so na hi ke le chi kha Hornbill Cable Network te dan hi mỗi cái sân block là mỗi cái này block này cái sân to cái đó đây là cái lát cái là hi thun lai bên này anh khơi nghe cái chụp thang anh Đấy đó. chụp thang nào men Hiai kadin namuna hi le sumchin room le singar ki kala hi a lampi to na kha a level theina din yai dan a thugin aki a thug dan chu mai lo hi a yai ban ki la dan te kha illau chin na thei di wa yai dan ai gam sung lampi ki bol kha ki thei ngai lo ya department ton te lampi tampi hi ta wa himale yai dan tu ka thu pi le generation tampi dai di lampi ki ngai ke hi ai kha development le igam sung ong khiang lam dang dia gin tat pe ma hi Hornbill report Mang Taithul National Highway 102B apat report kon hi Lai Giang. yai le sumchin bu kha ngai ya lampi le lo sen bok ra tai ma bang sen hi auto driver pa to boy formal dia lu ko la pa
Hiai kaum namun ai la sai jang khwaya singat bana sumchin vumaya sumchin vum bana hai jang ai singat vandan kendra churchanpur district akichia yaya singat akigela himale government record singhat akigel zela hi yai dana igam sunga record omsa tele min kigel dan diklo tampioma yai te khangai to tham chingma ma ya government record dan to igam lama gel chena dikga himale google khongai kele official record ta singhat akichela hi yai kha igam sungai ngai to tel dingwa poimo ma tela khara hiya igam min teo kha adik tagai gel ungai hi tuai tai na le hi le hai jang singar khoma sa pe na hi a akala lai jang highway ya ki par gamla dewa oma wai bana sumchin bu ma ya yai hai jang huwa hi singat subdivision aki geldan chu adika huwa location le development gang pen te laka khadai yai kha location wa ma mai he focus hi nai đơn là rõ hi ya hi le hai sang le mualum ki kala developmental work pailel le ya ni tak dagli le ki mai ta ni tum ko na ya ya le lampi alai thuk ma mau hi yai muna belpon khwa ya belpon khwa war futin nitak nitum kon le na sente khol nai ke wa national highway zo na ding ni dry season sunga progress tam thei pen be so mo hi manin thadu na ma ya yai dan development hi gamin khat ve mu na hi belpon khwa ipel tawa singat lai jang sumchin vum hai jang belpon khonga nai ta hi yai area teng kha check la phai area hi lam khang lam teng government record dan in himale a british hun masanga parin house sana ki tuta yai kha igam sung invasion sing tami teom na outer manipur gam nei ten on lak sakun mana panlau hiam ne ya hi le belpon khoninga hi a in mualum nai phei ta wa ya hi le pamang te khwa hi a pamang chi chana pandemic la ya quarantine na kha mualum pai ho pina khwa ki tung de ga hi zogam powder Volume check po si padek tawai ya hi police sipai te mi check zel nai ya ile tu jing sangin ko man check ke ya alam pi zau tama ma ya alian tama ma ya hai bang tan kila en lo chin
world class road highway marriage meet thei ding a yai lampi ki bol hi in Mualum supply check post tung ni welcome to Mualum ki chi hi singara ki pat gamla lo chi ka hi a naw pang te ke wa singa tan school kai akai naw hi igam sunga dinga sing business check sing business akipe na khwaya yai Mualuma saptuam dioma MELC le Presbyterian ai tang pi hi yai check sing te hi generation bangza hiya ma hi tawa yai Mualum khwa hi le sing tang kholaga saktiman tam na pe na ya saktiman bangza omya mi sim ding hi yai ani oma yai khwa legendary story hi le half pen teng te hi le handyman hi a long pen ten te hi le driver hi Mualum khwaya yaya saktiman khat dang khat om no na yaya le MELC Manipur Evangelical Lutheran Church te biagina hiya yaya saktiman anga na ding om ta yai mu na hi le pamang te in zat na mu na hi bol ta le lo cheming pa yo mang kuana hai neo yai ale igamadin forest office hi yai gari accident in khat ve net hin sa hi ni tun de go hi le khwangmun lam kha ya yai khwa hi le MLA sitting MLA GS hau pu gin suan hau khosa da he Mizoram ka paita Nagaland ka paita Northeast atamzo ka fangta hi khobel India gam ton ka fangta igam suwa khan to theilo na ka thei thak khat chu khoneu neu sa teu kha ngai to tham ching ma ma hi grouping om thele cho hoi ma di ya ile chi le nam ham le pau how sound jang grouping hak sama ma hi Mizoram te khoneu pen in zanga sa tom zo om ngai ke ya e gam sunga ia chana in som thum le phalo a khominu signboard ia chen khopi ichigi ge sakwa hi in sang khat sang ni bang tung le chu metropolitan kichi ut mai di da na hi welcome to Khwangmun Lam Khai yai kha Mualum bana khwai ya MLA pu GS hau pu khosat na hi ya yai hi le je za to hi ani dangin ato ma yai ma le tuin architect le engineering thak jiagina ato lo khol ke a hi ma le yai dana yai tan level akila ding hi huwa amial ta kimuchian dia ma kimuchian ke dia ma we are trying our best yai le je zo lampi suk ki be ina hi a je zo tung de ki ta hi
nào chi bị không in ham oh tua hi Alpine hi wa khoa mial dek ma mai ta hi Cak tang ho.